روجا خوش به از هیویدارم هون باش بن ایرو استخوازم لسر بابتك باخذم او بابتشي لسر تيجه يعني مصطلحات تيجه يعني تيجه تيرم يعني بقريف ريزماني يعني او مصطلحاتكو ام تشتكيتكن يعني ميناك از شخورة يعني لو كي من شبه از نابكي لبكم يعني از دزگهكي بكم از نابكي لبكم يعني از کارێکی بکەم ئەس ناوەکی لوی کارێ هەنێ بکەم و پرسا منی پێشی ئەوە ینی هون دەزانن دەما کۆمەلەتێک بندەست بە ینی بێ وەلات بە بە هەموو ئەوەیان هەوڵ دەدە خۆ بپارێزە و جار ناژێژی ئەو ملەتێن بندەست ینی نکارن خۆ وەک ملەتێن ئازاد ببینن ji ber ku yanjî milletên demokrat bibînin ji ber ku gavek xwe gelekî demokrat bike yanjî xwe gelek tiştan bike dibe ku tiştên ew ramanên wî û ramanên kesekî ku welatekî wî heye û azad e ne wek hevdûbin û nikarîbin carna jê li hin ser hin babetan jî biaxivin û ev yek di gelek waran diheye ji bo jî divê ku yani em Kurd û çi milletên bin dest bin xwe biparêzin zimanê xwe biparêzin kultûra xwe biparêzin hemî tiştên ku bi me ve bi hebûna me ve bi nasnameya me ve bi netweya me ve girêdayîne ew xalên ku bi netweya me divê ku mirov biparêze û xaleke sereke ji wan jî ew e ziman e ji bo jî min got meseleya min bi têgih yani mustalahatên ku tiştan têne kirin ام ل اوروپای و ل کردستان جی گلک جاران دبینن یعنی دست چه دستگهین کو جبو زمان کارت کن دستگهین خوبخش بن یعنی این خیرخوازی بن یعنی دستگهین کو پران قزنج کن نباوای کی خورایی بن و ل اوروپای جی ام دبینن گلک کارت چه دبن کو چه کارین جماوری بن چه کار تکانه بن گلک ناوین عربی یعنی لاتینی لوان کارانتینه کرن میناکا پیشی است خوازم سر سه چهار تیگه هم با آخرین یک جه تیگه ها وقف کو وقفا مسوپوتامیای الخوکریه لباکوری کردستانی و کار زمان کردید که لأوروپا جی گلک فستیوال چه بونه از نخواز ناویان بیجم لی همو خناست کن فستیوال چه بونه ویدا ویجی آهنگه که یعنی شاهیه که مهرجانه که جماوری چه بول کل ند بناوی ججنوالا نتوییده و ev têgihana çi qasî rastin yan jî çi qasî dikarin xizmeta ziman û kultûra Kurdî bikin. Niha bêguman em destpêkê weqif yanî tiştekî gelekî seyr e yanî mînak dema ku îro em bêjin li zarokek me çêt be em hewl din navî bikin Kurdî ji ber ku ew jî beşek ji parastina kultûra me yê beşek ji parastina zimanê me yê li hemberî dagirkeran ji ber ku em rojane têne kuştin wedî li berî çend roja li Bakurê Kurdistanê kesek tenê ji bo ku bi zimanê Kurdî diaxivî ji Başûrê Kurdistanê bû Hekîm Luqman ji bo zimanê Kurdî hat kuştin demek em milletekî bindestin demek em dibin fişarê den demek herkes dixwazin me asmîle bike yan jî me bipeşivîne me biçewsîne me bihelîne di bin em bêjin hukmê xwe de yan jî serweriya xwe de min got ez dixwazim xaleke din jî bêjim ku vê piştî ku zorim vegerim mijara xwe bi vê meselê bigirê daye ev gotinê ku ez dibêjim û ev xalên ku ez dixwazim li ser têgihên yani têgihên rêzimanî yê ku li wan navan yan jî li wan dezgehan têne kirin tu girêdana wê bi karê wan kesan vetune ew kesana hemî hevalên min in bi awayekî ji awayan ez wan naz dikim ew min naz dikin ez ji wan hez dikim ez ji karê wan hez dikim ji bo jî tu girêdana wê karan vetune yê tenê meseleyeke rêzimanî ye bi têgehan vegirê daye em werin ser têgeha weqfa Mezopotamyayê têgeha weqfa Mezopotamyayê bêguman Mezopotamyayê ji mustalehê weqf ya İslamî hatiye weqf gotineke Erebî ye tê wateya seknandin yan jî hebskirin yan jî gelek maneyan dide lê di İslamê de têgiheke İslamî ye yanî mustalehekî İslamî ye du serdemên İslamê yê cuda de hêdî hêdî li pêş ket û heta em di weke peyveke denkirî jî di zimanê Tirkî de hatiye guhertin yanî dibin navê vê peyvahanê de bi sedên mirovan xaniyên wan ji wan hatin istendin dibin navê vê têgehanê de bêguman gelek tiştên baş jî hatin kirin lê gelek tiştên xerab jî hatin kirin têgiheke Erebî İslamî ye bêguman bi İslamê vegirê daye heta roja îro jî gelek weqf hene li Efrînê dibin navên weqfeya de ji Filistînê û ji gelek dewletên dinî Ereba pereyan din hevdû li Efrînê malan ava dikin dibin navên weqfeyên Ebûbekir de û nizam weqfeyên kê û kê û kê de ev yek
چوا افتگه هانه وقفه مزوبطامي الهوكري بيجومان افتگه هانه دمن جداد الجم تركان والجم هن شيغن كردانجي لپیش کتی لی به تایبەت ترکیه نها هی وقفه مزوبطامي افتگه هانه دبن باندورا زمانی ترکی دبرنج برکل ترکیه وقف تيواتها وكا دزجه شتيفتم بالماني يعني دزجه كان خورایی يعني باوايكي كارتك ادينا تنج بو مسئله مسلمانتيه جيل تركي اديج بو مسئله كولتوري وزمان وقلك كارين دن اديتك ووقفه مزبوطاميا يجي افتيقه هاني دبن باندورا پیشکتنا زمانی ترکی بریه وش ترکان بریه لی دباوریام ده دماکو کسکش بو زمانی کردی کارت کد بیکو هول بده کو تیگه که بی عالی به یعنی نب مسلمانه وگریدای بی یعنی نب بدرک دم وگریدای بزمان وگریدای بو تیگه ها وقف تگریدان آوی بزمان و تونه جالی وی دیروکی ده و جالی وی تیگه هده مروفت کاره تیگه هکدن بکار بینه جبو خاطره کو دبن ناوی وی دکاره کی زمانی کردی بکن لأوروبا يجي ام دبين قالك كاس بيبا فستيفال يعني كرنفال وبيدا بيبا ججنفال كو بيبا ك يعني از نظام تشنابي لكن بيبا كقت نراست وين كاس بيجي لهند دبرين كردستاني هي اللي بيبا هاني نراسته لتدبرين كردستاني تناي هجر دبرك يجي هبا نايوي معناك او بيبا هاني كرديه ام دي بصديم بيفين وكا ام بيجن بصديم بيفان نافا كردان دهنك و نبيفين روجلاتا نافي حمينه دبن باندورا زمانی فرانسی و گلک زمانان ده درباسی دفوکین مبونه چه الترناتیفن یعنی دمکو ام پیوا وک فستیوال بکارتینن یعنی پیون کرنوال بکارتین یعنی جشنوال بکارتینن بگو من دمکو یک کارکی کلتوریت که انکو تو کارکی کلتوریت که تتخوازه یعنی کارکی چاندی تتخوازه دودریا وی کاری ر کلتورا کردی زمانی کردی چاندا کردی موزیکا کردی جلو برگن کردی تو بدخ یعنی کرن لی تتینا وکیلیت که کو ایشوی نب زمانی کردی هیه نب تگاه کردی هیه و نب جیان روزانه خلقی به هیه یعنی میناک اگر تو کرده به روزاوای کردستان به همو خلق نزانن فستیوال چیه یعنی پیوندن ناس ناکن لی همی کس پیوا مهرجان یعنی مهرجان ناز دکه و نوا خلقی ده او پیوا هانی پیوا که کردی یا کevin یا رسم بدینی متریا وگریدای و اوجی روزه که روزن گلکی گرنگ جمع متریا و مسئله کدنه جاره که سر فیسبوک وقت تیگه مل جمع خو بلاف کری پیوا که گلکی خوش به کلتورا کردی بچاندا کردی وگریدای و لدنوا عرب هادجی او پیو لپیش کتی ایدیج امبیجن جواری وقت چاو پیو فستیوال یعنی کرنوال جوالی خوی اولی دینی او ریو رسمی دینی پیش کتی درباسی وارکی مدرن بوی ایرو رو پیو مهرجان جید نوا کردان ده به تایبت الجمع عربان لپیش کتی و ایدی شونا پیو فستیوال یعنی فستیوال دیب کارانی و همی کردین روجاوای کردستانی به تایبت کردین باشوری کردستانی و کردین روجلاتی کردستانی همیجی پیو مهرجان یعنی مهرجان ناز دکن و الجمان او پیو هانی رو نشتیه باشه اگر از شونا پیوه که کردی کو دیروگا کردان و چاندا کردان و به اول و رسم کردان و گریدای از بکار بینه باشه یعنی از رابم پیوه که لاتینی کو ام به کوکه که ویا دینی هیه و ایشی وی بوی کاری هانی کو از دکم یعنی بوی کاری کلتوری کوش بوان کردان از دکم تگریدان اوی تونیه بگو من از خوازم وی که بیجم کو نها ام بیجن گلک اف کارین ولو تینه کرن دبن ناوین شاشته و مخابن او کسین کو بوان کارا راد بنجی همیش بن ناوی کلتورا کردی زمان کردی چاندا کردی و یعنی او کارانا برای ودچن از هیوی دارم کو اف نامیا من شاش نه فهم کرن لی تنه دخوازا من او کو بریا کو مروف کارکی بکه گرنگه کو ناوی مروف پیناسیا مروف جبر کو زمان خالکی گلکی گرنگه وقت چاوا کو مروف ناوی کی وی هيا و تکارج ناوی خو حسب که و تکارج ناوی خو حز نکجی او ناوی کو مروف لوی کاری هانی جید که پیناسیا وی ناوی وی کاری هانی و دربرینا وی کاری هانی دما کو ام دبین رومان نویسک رومان خود نویسینه جره گلکی گرنگه کو ناوی کی بالکش هل بجره جبو کو بالا خلکی بکشینه جبو کو وکه هگر بناوروکا رومانا وی وگری دایبه بوی کاری هانی وگری دایبه و جارنا جيجي دمك دريج دربست كان رومانا خب داويجت كي هنا نافك جيرا نديتيه لي افكسين قوفان كارارات بن ديكسر نافين عربي انجي نافين لاتيني لوانك بيقو مان از نلدجي بيفين دين كريمة از مروفا كي خوندنا من كودواري زمان ناسية دي از نلدجي فان بيفامه از لدجي
بکارآنینا وانم جبو هن کاران اویک یا دویم گاوکو پیوک کردیل شونوی هبه یا سیم گاوکو واتهه کوی یا نخوش هبه کو بکارکی دل وگره داییه بمین خیر خوشیه ده هونجید کارن جمره نویسین خوب نویسین لیوک من گوت اف گوتنین من علاقه اوی تکلیه اوی قط بکاری وان کسان را تنی وک تیگه از لسر دا آخوام